događaji u istoriji srpskog naroda koji su ostali duboko urezani u srcima nas, pravoslavnih Srba. Ali nije nijedan događaj ostao tako urezan kao što je Vidovdan. Dan kada je knez Lazar poveo svoju vojsku protiv mnogo veće, brojnije vojske turskoga sultana Murata. I gledajući sa današnjeg aspekta, draga braće i sestre, i danas dan taj događaj je čudesan. Kako to da jedna mala država suprotstavlja se tako jednoj velikoj imperiji? Kaže se da je Srba bilo oko 35.000, a turske vojske 100.000. Ali sveti knez Lazar, kao što je to i u spisima zapisano, koji opisuju kosovski boj, odlučio se za carstvo nebesko. Jer, kako kažu riječi, zemaljsko carstvo je za malena, a nebesko uvijek i do vijeka. A isto tako sveti knez Lazar u svom odabiru, to je i njegov kosovski zavjet, čuveni, kaže bolje je u podvigu umrijeti nego u sramoti živjeti. To je bio njegov zavjet, a sa tim je zavjetovao i svoju vojsku i stao u odbranu vjere i otačanstva. Sveti knez dobro je imao u vidu riječi evanđelja, a i sam on, bogonosni, upodobio se Hristu, nosivši Hrista u srcu svome. Ispunio je ono što Gospod Bog od nas traži. A isto tako i cijeli taj događaj predstavlja jedan srpski novi zavjet, srpskoga stila, gdje je knez Lazar, da tako kažemo, onaj koji odlučuje se za vječni život i za nepropadljivu. Sveti knez Lazar upodobio se Hristu. A isto tako u njegovom životu primjećujemo detalje koji se podudaraju sa životom Gospoda Isusa Hrista, kao na primjer čuvena kneževa večera, gdje knez Lazar okuplja svoje vojvode, pričešćuje ih u samodrežnoj crkvi i svu vojsku. Također primjećujemo i lik apostola Jude koji je izdao Gospoda Isusa Hrista u liku Vuka Brankovića. Pojedini naši istoričari tvrde da Vuk Branković nije izdao kneza Lazara i vojsku srpsku na Kosovu, međutim, jeste izdao. On je na jedan vješt način izbjegao da postrada, da sačuva svoju kožu, iako nije ostavio, da tako kažem, ni vjeru našu, ni našu državu, ni naš narod, ali je na neki način vješto izbjegao, kao što kaže i pjesnik koji opisuje taj događaj, i povede Vuk vojsku svoju za Goleš planinu. Dakle, nije grešno boriti se za sebe, nije grešno dovijati se za dobro, ali je grešno u tom smislu ostaviti kneza i njegovu vojsku na Kosovu koji su i život svoj položili za vjeru i otačanstvo. Ali prvenstveno imajući u vidu i taj element, eto, Vuk Branković je poživio još nekih 20 i 30 godina. Njegov život je ostao zapamćen u našem narodu kao život izdajnika. A život kneza Lazara Kosovskog i svih mučenika kosovskih i vojnika ostali su zlatnim slovima upisani u istoriji našega naroda. I kako vrijeme prolazi, uopšte ne tami sjaj tih slova, nego što vrijeme prolazi, sve su blistavija i sjajnija. Jer taj primjer upravo jeste utemeljen duboko na našoj vjeri pravoslavnoj, jer Gospod Bog je taj koji ne da da se zaboravi taj lik svetitelja i svih junaka koji su postradali na Kosovu.
On je taj koji daruje njima sjećanje, on je taj koji proslavlja sve one koji njega sleduju. Zato, draga braće i sestre, imajući u vidu veličinu ovog našeg praznika koji proslavljamo, Vidovdan, imajmo pred sobom visoke ideale svetoga kneza Lazara Kosovskog i svih vojnika kosovskih. Imajući to u vidu, živimo svoj život dostojanstveno, odlučujemo se, kako kaže i Evanđelje koje smo danas pročitali, za carstvo nebesko i pravdu njegovu, a sve ostalo će nam se u životu nadodati. Ovaj zemaljski život brzo prolazi, kao što sami znate. Ne dozvolimo da nas ova istorija naša upiše kao ljude koji su neproduhovljeni, koji su gramzivi, pohlepni, egoisti, nego da i mi se upodobimo Hristu, da zasvijetlimo blagodaću Svetoga Duha u ovome vijeku, a isto tako u vijeku koji dolazi. Neka da, dragi Gospod Bog, da tako bude. Neka je srećan i Bogom blagosloven ovaj današnji praznik, drago braći i sestre. Neka Gospod Bog se sjeti u carstvu svom i svih mučenika, vojskovođa i vojnika koji su od Kosova do danas položili svoj život za vjeru i našu otadžbinu. Amin.